Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you ngokuzokwenzeka this week kwababa kusukela namhlanje mhla ka-8 kuya ngoLwesihlanu mhla ka-12 June 2026. Uzwelakhe ulo indaba yokulobola uBahumi uze utshela ifamily yakhe ukuthi kumnyama kubomvu yena uzomlobola uBahumi. Mambokazi utshela uDumsane ukuthi uyazi ukuthi uyena obize umfowabo ubangeza ukuthi azomosha yonke into yengane yakhe. Uzwelakhe uncenga uBahumi ngoba phela bagcine bengafikanga bakaMkhize lapho indlela adinwe ngayo uBahumi akafune lutho oluzomhlanganisa naye, waze watshela uZwelakhe ukuthi angaphinde abeke umcindo wakhe lapha ekhaya kubo. Usibari kaZwelakhe uzwelana naye kakhulu ngalento eyenzeke phakathi kwakhe noBahumi, uze umbuze ukuthi kuzokwenzakalani, athi uZwelakhe kuyobonakala khona. Uma kaBahumi utshela ubaba kaBahumi ukuthi bekumele ngabe umvikelile kuZwelakhe engamphuli inhliziyo. Bambalani ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe nomusho umbono wakho. Bye.